Dobrodošli na kanal Magična varjača. Danas ide recept za Malakoff tortu. Ukoliko dosad niste, prijavite se na kanal. U jedno belance dodajemo oko 60 g šećera u prahu. Sve zajedno mutimo u čvrst sneg i ostavimo sa strane. Zatim mutimo slatku pavlaku, oko pola litra nam treba. Dvesta grama butera mutimo. Dodajemo oko 60 g šećera u prahu. Vanilin šećer. Dodajemo jedno žumance. Aromu ruma. Dodajemo i 100 g oljuštenih mlevenih badema. Zatim dodajemo i naše umućeno belance sa početka videa. Sve to lepo sjedinimo. Treba će nam 30 do 40 piškota koje sečemo po dijagonali. U pola litra mlijeka dodajemo aromu ruma. Piškote utapamo u mlijeko i ređamo u kalup. Kod mene je kalup od 22 cm prečnika. Zatim ide red fila.
Onda opet ponovimo postupak sa piškotama. Opet fil. Tortu stavljamo na 2 do 3 sata u frižider. Ohlađenu tortu ukrašavamo slatkom pavlakom. Tortu ukrasite po želji, ja sam koristila piškote i rendanu belu čokoladu. Hvala vam na gledanju. Ukoliko vam se video dopao, podijelite ga sa prijateljima. Prijatno!